Akosua Sarpong UTV. Wanim se funu ayade dan 3 days wati. Nyam betua wuka. Enu wanim se funu. Katrema butu ye. Ubeyi Agya Kwabena firi ho. Na waba abehye ho ana. Akosua Sarpong of UTV. Wo sesen. Ba wasem ya wo kan ma mehu se wonim nyansa ba kokwa nyansa ba kusi eni utim. Ya mu se mu sra tem ni de mu magye ani mu ni akire. Moya mu mpanyimfo bi a mu ye nyaatwo mu nza mu mo. Easter dwena ho ate. Enchano na problem ka kira o se Penyah block media me the stamp no atim so. Week appointment no, the booking week bookings no. Be the team so. Agya Kwabena or the baton Akosua Sarpong of UTV. Me can say me the stamp no atim be say Akosua Sarpong an booking no for this week. Na if this more kan ebusia. Afei na TikTokers for no nya abotre eyi Akosua Sarpong no. Enwa de na introduction afei na sem no. Omo abam bi na se ne insult na start ne de be ba Akosua Sarpong me manage ndre nyam ne nante aha Penyah block media that's why I said dem obe like video no other mo subscribe button so na be click notification icon no latest update na be tell wa adwen dia ma me e wo comment section me so baswa no wa share video mo first enya bi ahye it is last week no na Agya Kwabena week on the trend social media do bia and trend bi anka no ono nko age boss so oje trend ne boss so team A4 by Abebo Gumbi team B e by team C by na team C by no team D for see David Penyah. Yes, baby, because I didn't Agya Kwabena yet. What didn't some phone? Agya Kwabena. What's the thing? What's the maybe so I be new and so mine. In 30 years, 5-10 years here. Okay. And I will start to know who to your member. One thanks I won't say me the connection, and Mamma Nelson know who. Need to from Ghana. Ubi a no Ubi a to Ghana. Ya kokra baba. Obi anu no Agya Kwabena se wonya Ghana ni a tuko na so ya Ghana sina Ghana fon Agya Kwabena tuko yihia wo UTV ho yihia wo Ghana ha wonye ni panche obi a uti se me uti se kubi Agya Kwabena me se wo se abiwe baba adwen ko wo wutima wo ka sa asem no kasi poso emfa be enkasa na sa wote be a mebube na bube nso a metebe nti me say emele no baba da ben e dien ne baba tiem de baba otu new prophet emele kono ka fashion nkomto uti un se kube wa Agya Kwabena fi nu baba Ghana fi nsi fi BBC Nyankopon tumi Nyankopon say papa oboni mu fast dem no esan so na edema na egie fi nsi me se fi nsi obi enu no se ti Ghana why and the same people in Ghana for we no Na wo Agya Kwabena ametepe kwasi asem kwa obi ka sami jamfi asem a obu ofu. Ekwan be na sami jamfi amfa akufu ado. Eni Dr. Baumia ne yire amfa so. Ene so obi be ka se ayi sami jamfi ayire ye hookup. Ena ni hookup no odi to Range Rover ema sami jamfi a. Mo be ka se yeboa na sami jamfi no ye adwuma. Dr. Baumia de no otete gotem. Na otete gotem kura ye ntua oka. Samira Baumia one day no ochechire nkate ye ton na nkate ye kura ochechire ton aye tuaka na wo Sami Jamfi wa wi Ghana sika de akoto Range Rover tom Benz ama wo yiri hookup ni no ni ye kokan ya wo so wo ye adwuma Dr. Baumia ni Samira de no omunya adwuma eti Ghana sika na wo se Samira e de fa makeup no de agu V18 Sami what transfer to nipa say so ni ye beka wo de ani anya Agya Kwabena yomo bega no onu be di nipa atem imported human beings for selfish independence Agya Kwabena na nka wudi no yema said ebemu ayeyi a ka wo mefa Agya Kwabena aboa yo Agya Kwabena me chiao ene de UTV so ahun se uye ti bonko so na uti eson kwa uti eti se afrancho ebo na si won kroma afrancho ebo na si won uti sa na uti etie na nyansa bi anim na ye kono kwanti ye didi MPP mpanifo atem no mo kan kwasasema jimi sam de kire MPP mpanifo no mo ton kwasi adwom se Nyankopon kum na ado ene ba omiama no that time no esan so ti bonko so ti want esan se wuti eson kwanti wantumi ameka hwe anchro mo ene de Agya Kwabena we futufo e wo Ghana ha so no afutu akotu akokọ hwediefo somra fie no nwiani akokọ jimifo na ade amiya eye yewura despite
wo bie dwuma ana man kwasiafo bia bi gu wadwuma no mu ana mu jimi wo wadwuma mu ho na so ntumi nka ye ro asa kwame ya dom ne ebu na mu hwe wadwuma ho yie na nipa bi a wafom adwuma no ti bonko sofo bi ewom no mo se no na papa fo pii so wo pisefem ho na ya kese wo de nkan se fa kan eni pa be brio ho a mo eye dwuma pa ye ni papa ewo dwuma mo tanko ku ebo amo sa no adwe ebo agye mu na mom wa man pasafo bi abefra wadwuma efo mu jimi ene ese wudin na ese wadwuma mi se pisefem ntie obi mo first ntie pa mi ntie biem efi se me hu se omu nyina hye ndi sintade ana omu ti studio ho ana omu ye de omu pe na nkani pa bia betufu a na ka wo Agya Kwabena duamu ni pansam etisa wo betufu atufo bo ne de ma no na da sambre biom ye be ma konkoni a kyerɛw se dua se homa sa no wo no Team D as abeke can be actually Agya Kwabena na Team D edi kwa we no ana Akosua Sarpong no maturu ndi Akosua Kwabena enso eba ye no beche mamudi atemasa ye nipa o eye politics enti eye amusumo hu ye so ye nipa mudi atam e wo social media bule yes mutimi ba ye DM mu na mo transem chese mu de ye nka obi asem mo kan me ka kira wo say ade Akosua Sarpong ye no what ne ho ba because enipa ni man won say Akosua ye steady na wuntimi boys na egu media no so no wuntimi o ma no ya Akosua ye careful open September slot na open so book you September slot oh sha Agya Kwabena the run with him no fatu for at send your to wa ka say sister Mamenka sam binchro yenko ni bebro ya peke 1 point no mu gina so kwaku menu omu kone na nko a onu egira wa oso hwe me amena ye left Agya Kwabena na se di osi to a wo ka say die Akosua Sarpong obe se eyi Agya Kwabena flow ni e do ba ho Akosua Sarpong obe se eyi Agya Kwabena flow ho ni e do ba ho UTV a ho aye femponiye na wo de a ho so wan kan wanu antumo na oye ho gogwa ho ene video bi a meba ba ya ama ho no anhwe a nyame adoma ochina wuntumi nko adwuma kan wanu tum wo kan wanu tum ewo ho enya na muti UTV sata ma ye beto aba no enya na muti UTV say yewra Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia oni credibility bia no enya na mokan ye Agya Kwabena ye di tru se kwa adobi ogina na no okeka mo asem why no wo UTV nyansani be no wo UTV a wotimi ka kire se agade wo ye ni jai anta su kokko no ebi wo bia no mo Akosua Sarpong anta su kokko ebi wo bia no mo na just mo no konso no manya hu a mote ana mo kasa ekọ ba TikTok wo ya yanso ye kasa ekọ yi de ene Akosua Sarpong so won pen ye na won pen totom Observe it's again on no ba o per September slot sana me hunu Akosua Sarpong UTV Agya Kwabena what the man real or kan ho ba o di me kan gese but o person de ho ba o person o di September slot sana me hunu I said to headquarters na akodu TikTokers finding same da busia o master ebo gumbi any supplement Akosua Kwabena
Akosua Kwabena. Said the heat after take cut the son. Omo abe reply no. Yen go to musu mo ka edifa na ho. Akosua Sarpong UTV. Wanim se efuna ya deda 3 days wati. Si wunim na mo obi ba ma papa bi ati sika di betua brad price no wo wale wo konifia onyam betua wo ka because efunu de yan wale no why wo futi said the ni patin gum oponko said the yedu koyi ayi apai amana nanom wunti kromu ana nana ya abrefu Kevin Taylor di na tem saa so ye bemanti bema ho kra nye nana ya abrefu akono Ekwanya Kevin Taylor ne Twini Jonas di Akufo Addo amamu afaso wo kromu a sami jamfidi wadi ate NDC vo di be no munni Akufo Addo ne ba omi atem awu Akosua Sarpong wanim se de bidie na adi 3 pounds wanim se de bidie na adi 3 pounds ani wanim se fufufunu wo ba be kan MPP fo asem wo ba be kan MPP fo asem se wo ye nipa ben mi mo nipa dan so wunye nipa na me ka chro se wunye kunu pa on ne wiase nye fe bo Akosua Sarpong of UTV wo sesen debio wo se won te ase se Agya Kwabena de TikTokers ne de ye Agya Kwabena no won te ase inti dien mo bi kan ho ana UTV mo bi ye jai hwe da ye jai hwe da ye mo bi say UTV ni ya delete kora efi ye decoder no so because airtime channel airtime mo nyina mo sori mo frem ho journalist ena mugu ye friend say media no so ena sebe mo ye nwansem ne mponchesem ensem anyansasem bia ni o se sen ye te Ghana ha ena yem papa Sami Jamfi me use papa man because oye be ma Sami Jamfi amo kan se na ado ni ba womia enwo moteye maame woteye ana wante ene de wante minim se wonte because omo hye mafunu mu ma mo ba no mo diska ne mamoa na mo di ni nyafunyafu a na mo mfro ne mo hwena ye kutum ti se bentoa na makama no atum nti de Agya Kwabena ye no eye to you eye because oni na wa adwuma mu nti eye munnim nyansa spy friend nyansa kwa maame munnim nyansa kora na minim se wunnim nyansa pa oti station is now educate am for ya na minim se nyansa wo tim ba wa asem ya wo kan ma mehu se wunnim nyansa ba kokora nyansa ba kusei eni utim nyansa ba kusei eni utim ba kokora mo ka ho bi na oman Ghana essay mo ka ho bi na oman Ghana be bia ye du ni ne ye baba be du ni ne mo ka ho bi ye wo oman mu ha na Kevin Taylor mo sori ye hwa tempa tembra ni pa wo mu di ye di ahemfo nyina tem diamanfo akesefo atem di nanado atem utumi ye wo hwene se ye fa ne sen YouTube etumi ebe kan ho asem enne wo baba be kase wo ntia ase di ntia TikTokers ni di ye fa ne sen Agya Kwabena atem na musumu ye nipa na ye nim se musumu ye nipa eni nti na wo se mu ye nipa niema because obi o ye nipa bia na dwen wo ni tim o ye nipa niema onye mmo asem ti munya ye mmo asem na mo ni ti UTV ho no na munya de papa piawo tumo hu ye so ye nipa mudi atam e wo social media bule yes mutimi ba ye die mu na mo transem chese mo de ye nka obi asem aban wo so a aban ye nka nasem sister wo pese ye di wura September ni mana busumi ye die ni wo pese ye di wuram so wo pese ye di wuram de an ye bukuto na TikTokers ye de be man wani mu ni akire ye kan ko na akire mo se wo ye nsɛmtwerɛni na wo de wo se wo pɛ ho asɛm afo ano bra ye so wo bɛgye ya wo se musu atemdidie mo ya wo se musu atemdidie mo bɛgye ani mu ni akire mo ayɛ mo ho mpanyimfo bi a mo ye nyaatwo mo nza mu mo na ya wo se atemdidie ya nchi ya wo se atemdidie na betimi mu mo bɛgye no woto kan ko na akire wo we enya politics sem bia wo ye panyin na de wo so mu ho na de wano bɛba TikTokers so a wo bɛgye Kevin Taylor to me the attempt for years. Now about our money to me and Yenhe. Yes, I'm a national security born ho banya. And I am cray. We are penny now. I just so moon now the bad TikTokers as well. Ye mubi ye be joe. Ye be joe and kobe pia. At the day yanche. Kabi mamin kabi. Ye be do atem. Ye won't say politics no more than Daniel Tem the day. Mudiba quatama. One cassa or your bar.
and I'm here the wusi kasana emotionally we weak from utri su kosi unase wo atem de be pre wo ho uyo oba me pa cho bu ho bu ne twu fi TikTokers nsem anya sana do ho ase wo do ho be wuram se ekima sister obeje ma okuna gibi me ka no kra na akire wo me ka no kra na acho enya ni no me se tete enya ni no generation we why you so umu ho a yeso ye de be ma wo se umu ho a obeje umu ho a obeji no woto Agya Kwabena se o gina ho me wo pese ye di wuram dia ene e book ni yeso ye di wo be wuram madan no munya atwom me hu ye nkan santwere ni die nka wo de wadwuma na wo ye madan mu politicians na mutiti TV station ni so abanya semba ye kabi we so de ba ye ntumi nka bi hwe sister ye nya ne sa o ye nya ne sa ye hu sa atemdidie na timimi ye ntumi mo ye mpanyimfo muni ni mpanyimfo ye ntumi fa mo nkokot ye be di watem temdidie de ye nche ye be di watem ma emotional ye be weak sister dwena ho ate me pa cho dwene ho na pe ba bi tina enye sa de be ye wa apus no aha be ye wo tan on de Agya Kwabena nanim aye wonu de Agya Kwabena wo fam de Agya Kwabena fam no e be tire Agya Kwabena de wo de fa ho bra wai fa ho ne fa ho bra sa ge na o UTV no ye se friend sen ne katrema kakraka no a wo twa ni ti no ye friend sen po nim ni din wo se Agya Kwabena no ye si Agya Kwabena so nti wo nti ase nti wo no wo be yi Agya Kwabena firi wona wo wa ba be hye ho ana ibisa minimu din wo be yi Agya Kwabena firi wona wa ba be hye ho ana katrema butu ye wo be yi Agya Kwabena firi ho na wa ba be hye ho ana wanim tantan wanim wate wanim wo be yi Agya Kwabena firi ho na se wo wa be hye ho a na yem be deal top wanim tantan wanim wate afane say Agya Kwabena ayi afane say UTV ho no dia asem na mantra ho anka amfa kufu ado ho dia asem na mantra ho anka mudi mo yefuri ne nam se mo ye generous o katrema kakraka ni wo hwene se ema etena so gi awo manya ma ye me deal top o katrema kakraka ba fu tantan wanim sa adwe anim wate mfa wase mma ho nsambe na o mantra go Agya Kwabena galamse no de kufu ado top o kan nsam gu akufu ado so Agya Kwabena o de ne yefuru ne nam nsambe na o man kan gu akufu ado so akufu ado de onya nipa a ya be kan wo cha se na Agya Kwabena na Agya Kwabena o ye bina na wo ye tan Agya Kwabena no ametokpe yesi onya Agya Kwabena ametokpe no we UTV no a wakofa Agya Kwabena atu no ni din so no ametokpe odi ametokpe ena wakofa Agya Kwabena atu ni din so no fa ukuro mu din fa to so no bia ekuro mu din dan so me ye fe me abena amoatema fa ukuro mu din ametokpe na Agya Kwabena no Agya Kwabena nye ukuro mu din shege mbanza wo ga no ye be kan wo so wo ba be kan bi katrema butu ye wo ba be kan bi wanim wate wanim wo da ya na ye me de wo top nka wa wo be hu yi Agya Kwabena ni si nchen na wo be hye ho be hu ade ya de be ye wo app yi so mo konkonsa ni munya atwem no Kavintela etna abrochire ka se wo betwitwa Ghana ahemfu nyina ti di asem na mo be kan ye nta atambe na Kavintela ndi asante hene wo so wo ya asante ni wo sa aga na ne katrema butu ne katrema kakraka ne hwene se ye tena so gi awo no wanim sa adwe wo nya asante ni Kavintela ntina abrochire ameye anye ye otumfo di asem na be kan ye Agya Kwabena akofa obi ba picture beto ade so se ya cancer mi jemfi asem enti no onte ase who are you me kra me nka ametokpe odi ametokpe no akofa Agya Kwabena atu ni din so ametokpe Agya Kwabena ametokpe wo be kan na ye nka obi ye nka asem be na mo kan ye MPP wo ho no asem be na mo kan ye nsem be na o man kan fa MPP ho ye ba be kan o katrema butu ye ohwene sa ye traso gi awo wanim tanta wanim sa adwe anim shege mbanza ye na ye me de top na ye fa Agya Kwabena mra wo ya beba na wo ya abrewa me 56 years hwe manim a me de to na hwe wo ababa wanim
wanim tantam katra makakraka asia wo saage ya wo UTV emfa ho magi Agya Kwabena asem na wo kura de si yeso mu si yedu atam a wanhwe wo kunu kura awre ba ho because atam didi a yedi bedi wo no ene wo be fa pepepepepepepepe me UTV wo nyina wo nana mpo asem me hwese ne wo ho nye fa na wunya adwuma wo ye na emfa wo ho magi asem we mu na enkokuru kura ehuri tana adre abaywa yedin the great man me powasem embe ka asem we bi ne ye statisi ye to ho a wo ma enu ukunu ura ba ho because said ye be ka wo asem no wo mo hwe wanim ne said ye ka asem na ye pepepe nti wo mo ura ba ho enti mfa ho medi Agya Kwabena asem Agya Kwabena ye wo ha wo yo papa wo yo ofa adwumam na ne kosie nti jimini ye didi na atama emfa ho ma jansem funu pati oba na wo UTV no se ye blame ye diwu ni Agya Kwabena atem ye blame mo de mo nyinipa wo sa oba no wajimi pa wo sa oba no kese nanado dankwa Akosua do ene ba umi ade no mo ye nkuaba beboa ha o hwini kakra kase o kreton na bo wani mu no wate oba na wo UTV na waye se bo no so waye yire se dade no o hwini kakra kase o kreton no a ebo wani mu no ana se o hwini kakra kase epim so ni mepim ye ka pim ade ebo wase no abo dwan ate waye yire se ayi ebo sa wo ye money boss so ye de yewu fun ne ntutu abo dwan asia wo da na wo buatakum kire wo mpena aware kwa de wunya bimpo wo mpena asia ba wo titi UTV no na mokeka nkwa siasem Agya Kwabena kasa asem no na wo he Ofui ba Ofui utrum kan se ayi kan se ahwewa bini udwan me wo ba no me say wo hwene kakraka se epim na bo wase no ye ka pim a wote ase aboa na wo kreton no ujimifo ate se ani mu di atam ye de enye nipa mo so na mu bule ye UTV fon kwa siasam na mo ka no kwa siafo no mo TV UTV fon no mo so le a ajimisam no o ma me twem akoma UTV fon no asia wo ba no wo ka se ye bule mo wo kan wate abo dwan wo de next time be kika sanka siasem ni bio Ofui tiba se ani ye blame wo kan sa hwewo bi ni se ani ye blame ye di ba umia ne kanere Japan atam UTV for na mto wo ti ase Ghana hanko na se wo ya anwurani wo ya hwanyo enye wo nyina anwurafo no sabe ani other tribes na o ma dwene nya adwuma na obetra santeman ma won kasa wo no ta santeman low key onya ba bi gina ya na wa me hu se ampa o ti ase onya ba bi gina ya na wa me hu so ta santeman e bi na kokoma enu ye no so omo ba so other tribes ne ba santeman mu a anyi omo nyina e bi wonim nyansa omo ba no betra santeman mu a what santima but only kaplanti no ye di no low key no what santima onya bibia no me hu so what santima pasiafo o sa oba no be ka se ye blue e dura no pa se wura wase ne hwi ahwe so yo oba shasiri no akoma be so wo hwene kakraka se epim na bo anim no de bo maase no secretary no o do mu sa fafa honom no ayi o mu de no ano ya friend pim to nu a o hwene kakraka se wo pim mo nsha ma nko to UTV fo no moa no wo de next time abusiafo na we say let the way trend pa na ba mi say o pese e dey start September dia na we say o pese Agya Kwabena fi ono no be she o ti me pa ma chao madam o pese e dey she September si wo
who book for September home. And that come on training me. And the Jack of Blame, you do best start September. Why? Then we say, okay, cover September, dear. This August. And you would, you only had to have a September. So what's here? Yes, who person who book for September home. You are booking for September. You know, by September, they come say, you hear Jack of Blame. What are you doing, Shanty? What does it week in there? Akosua Kwabena ma wo share de ne on kwanso nyame no nante dio osoro bebo Akosua Kwabena wala Akosua Kwabena osoro ebebo a ubetu a kire wa adwene ama me e wo comment section aha Penyah Media Accra.